Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Raja Gagares. Gelur. Alhamdulillah ge. Anak menu ala kadarnya. Gie trik anak perantauan ya. Ge. Pokoknya dewek ngolah sarimi siji bae. Terus brugi lombok, diulek, bawang, brugi terasi kena nyong. Banyune ki sing akeh. Ben dadi kaya sop. Iku ya. Ya wis ge. Ge syuting dewek maning ge. Tek bombo menu lagi apa ya? Anak keperlon. Ya. Kerupuk. Aduh ya sanane lah. Wis rasa banyak bicara. Kita hajar tegemi ala Raja Gares. Isi ge langsung kasih suapan cinta ge. Suapan cinta yang merana. Liatin. Langsung sikat. Rasanya kuat banget lur, temenan. Waduh, tapi ya enak, jangan enak. Ya, wes kebul-kebul nih, wes kebul-kebul muru sih. Sarimi kok enak kayak gini, aduh. Lumayan pedas, lomboknya lumayan miki, karena 15 mau. Yeah. Jane sih nyong aslinya ora pati seneng mie lur. Cuman ya gue mangling ya. Aneh. Cuman granat ya. Yuk, langsung bedek yuk. Hidup nang perantauan iki lah. Pokoknya aja gampang menyerah iki tok bae wis. Pokoknya kita dilahirkan ini untuk menjadi pejuang, bukan pecundang. Wis pokoknya situasi apa bae gares, semangat iku bae. Wis model nyongan bae ayo ge, suapan iki, suapan ora karik ge.
Aduh. Suapan bulldozer ke. Suapan terakhir. Alhamdulillah. Ampun. Ayo kelalen gue. Aja kelalen tombol merah, like, comment, subscribe ya, share. Tolong banget. Terima kasih. Thank you berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.